Kuyasebenzeka indoda. Ndoda sebenzi. Ndoda khona apha. Elese ngithi faka 2 phezu kwebhodlela. Uqala siqala izolo mhlawumbe nga30 ibhabhalazi. Yembala yazwelela le. Nxa sesigiga njalo ndoda. Sesigiga njalo ndoda ngikhumbuza khatshana yazi. Sengisikhumbula straight. Baba, yazi ngikhumbuza nxa sembamba umntaka amadube lokhana sengikwenze so khanye. Sempomba ukuthi phezu kwetafula. Sulale etshwaleni. Kuthi uze sokuyitshaya khona sokuhlabela sokusithi solale etshwaleni indlela esithanda ngayo uyabona wena mfanami. Ngithembe wena mfanami. Wena kuyabe sekuncane indawo khona lapho. Abadamele sibone siyabamba isikole lapho. Sihambe segigisa amasinyane sibili ngoba hey. Senze ndoda vele sithetha lapho sithini futhi? Faka 2 phezu kwebhodlela. Hayi mina sengibukhanuka mina. Yabona ukuhlala silomjombo wonke lo ngaka lo one. Akuvumi ndoda. Siyalisa ngabantwana esigabeni la. Akuvumi. Abasasiboni vele. Wona nje umntaka amadube lokha azenzisa ndoda mina vele angisakufuni futhi umntwana lokha. Arisusithini futhi lapha. Yabona kathi simina semfuna amabhobhodlwana. Yabona amabhobhodlwana ngabantwana ku fresh from the store ndoda. Yabona abantwana kwesikolo. Abantwana besikolo. Xa umntaka amadube ungasamfuni. Hayi umntaka amadube uyazenzisa kakhulu. Ndoda vele akusibantwana ni laba. Obakuqeda esikolo bona lapha. Umntwana wesikolo akaduri. Yabona mina ngiyaphomba ukuthenga ole cream donut into kuyijuice nje khona lokho kuncane kwama 50 cents khona lokho sengiqedile. Hayi, asebadala ndoda ungabona umuntu usephusha amabele wena. Nje yona ubona ibhodi. Yabona ibhodi le age into eziyi2 esishini. Hey baba thina vele sifuna yona ibhodi. Yabona okwami ukukhanya ngani ngumancane anti ngoba nje khona vele indalo yakho nje ungani ungikarejana ungani kuncane so but wena kukhulile lokho. Ayaya. Ijele mfanami. Ijele leli mfanami. Ijele baba. Mina vele ungangifaki abantwana abancane. Kathi ngiyabadla ngilobani. Nxa wona susithi ngakufaki. Wena yabona ngakunika kuyi1 okuhle. Uzosithi chomi lami lapha njani ngidingela okwesivili. Yabona ukuthi mina mfuna ukwenzani ndoda? Ngifuna ukuthi sidinge imali lapha, sihambe segigisa kozothile, siqede lapho sengile mali yami, sule mali yakho, izitholele uyi-A level wami okushapha. A level form 6. Kuyabe sokudala base bekudle bakuqeda lokho form 6. Ndoda uyalazi ijele wena. Amacala reloaded.